dan kocapan ibrangku sedih cerita ikidang inggih Ratu Idodane pemekas para pamiarsa sinareng sami nenten malih atur ningayang ditiang kawentenan ibapan berangkus nanang punika sedih ne mangkin ngelantur cerita yang ditiang utamane mekadi iburon kidang mangojog anak mepikat aboyo jesios sane ketujuh oleh iburon kidang wanta je ngojog wenten anak mepikat masang ke panggung semalia sang sane mepikat punika nedeng masang ketat kalaning punika kegenahang ring panggungan yang upaya aran ipun bilih-bilih sane mepikat punika yen yang buat waste wantah je mewaste ikiang upaya pakesi sugem kena kejaring irike rares sang sane mepikat pemekas ikiang upaya ngenenang ipun ikedes sugem sane ngenenin wantaje serano jaring ketunang maring kayuan mapan juru pikat sampun ngemolihang poleh paksi sugem kalau iriko raris ketunang ring carang kayune ikidang kepiulasan ipun mapan kejingak oleh iburon kidang kewentenan ipaksi sugem keni pikat keni jaring rasa metu ingyan rasa ulah saseh ring ikede sugem ring isugem keni jebak tur ketumrang malih ngwetuang wewe kau permangkin sira ikidang ngewetuang daya jak permangkin ketumrang kecagin kewentenan i juru pikat iya sugem
lem malaing. Wih, sangkaning pitulung yone ikidang kapining ikedis sugem mawasano tengkejut i juru pikat ngawinang jag melaib makbar yo ikedis sugem Juru pikat tuon ngencolang mawastu ingyan juru pikat sane mawastu kiang upayo ninten jeung etang etung napi malih jeung nyerot tun sade je ngengalang kiang upayeng nyemak timpas tur nyelamparin ring ikidang kebatek sangkaning bergedegan keliwat mapan buron kede sugam puniko sampun mekbar ical tan jangkoyan malih ke sabat yui buron kidang aji timpas ikidang becat menongklang sangkaning sebat yune pemekasi buron kidang buina duag mekelid saheje melaib melepang-lepangan juru pikat kelangan timpas mawastu rares mekadi kawentenan kiang upayo sangkaning sengap sangkaning rengas sangkaning bergedegan talar nyabat iyo ikidangan to timpas mawastu ical timpas yone i juru pikat tan gigisan namu kedes yato paksi sugem mesane kene jaring sampun ngeleb sampun ical talar timpas sane angen serano nyabat yui kidang masilang rasotan jegigisan i kiang upayo ketiben dening lacur rena kereno laut mule caro anak kelebihan minum arak yang caro anak punya serayang seruyung do caro jurus mabuk hari kalaning nyujur nuju pakubon nuju paumahan bingung paling sane ngeraun ngan wanang jaglenah jelenoh ikiang upayo mulih maduluran basang layang tapi malih sangkaning bergedegan keliwat maimuh lantas caro sesengah ke metapis jake basang yone ikiang upayo jak seduk layah keliwat
sambilang mengalap paku Wih, jak nyidang masih kiang upayo sangkaning mulo sing jado ngelah mirip piana, ngelah mirip perti sentano lakar tunen ngalih kaljukut. Ya diastun basang yone layah, ya diastun ke pejalan yone serayang suruyung. Man masih yo ngepe ane madan jukut paku. dan kocapang maring jalanan sampun praptemeng. Nintennya malah cerita yang titiang orang sejeroning pemargi sakitan sampun arawuh orang genah sane ketujuh. Ring makanya sada gelis Wantaja ring pakubon ring pauman yune ikiang upayo sampun sido ngenyak sampun sido rawuh. mimbo pocole kaliwan Menawi nenten sweco kawine ngicen ri sejeroning ane madan pikole pemekas yo ikiang upayo ri sejeroning selantangin pemargi dados puniko juru pikat nenten sido mapikole dados ne pocole ngabokado.